Hambai chini media rono tinyo chungro chini press meet ma khemo kha chini strong kha message tima phaimse chini against allegation ri chimo tongo got laithanai 6 March Sondan Potrika chini South Zone ni against brang allegation lagai mo tongo false allegation aro brang lagai haje chini YTF ro Santri Bazar YTF mane youth dol ro chini Sir Horendran against complain rimi brand newspaper ro je bong chini journal je tender phaimo bini ko ekjon mafia tuye gundagiri kheye abo journal ni rangchami tender rangchami niye chung aro brang no complain dipo ari ni brang aro false allegation ke brang false ke brang aro newspaper ro soita ambo chung abono chung ke masa phaimse jawal newspaper je re mo abo totally false abo chini थांसानो ब्रांग स्पाइन नाइमी रचिन Santri Bazar ni त्रिपुरा मथा जे कहमा के चंगा के बाचा तो अबनो ब्रांग स्पाइन नाइमी वो चिनी विरुद्ध नि ब्रांग नि चाल रोमदी बीजेपी फुंगदी सीपीएम फुंगदी कांग्रेस फुंगदी ब्रांग चिनी विरुद्ध नि चाल बो चिनी Santri Bazar बा कहम के चंगा के बाचा तो अबनो ब्रांग स्पाइन नाइमी आमबो या आं चिनी संदान पत्रिका न छाओ जे ब्रांग जे चिनी YTF नि youth दल Santri Bazar नि youth ब्रांग न कंप्लेन नि छाओ के अब आं ब्रांग टोटली आं हान मता के चैलेंज खेनचु जे ब्रांग जदि proof tungke chin YTF se brano complain ni proof tungke abo proof tunum ni to ni yang ke bis kamwa ke te future bodi ke mithabadi news ta khedi false allegation ta khedi chini thangsana ake na spine ta na di ang totally chini Santri Bazar ni youth ni hoite ang chini bo allegation na nakar kheu pura ang no kheu bo chungri je kheu bo newspaper no ambo yang future je Sondan Potrika te bodi ke tang to asana to sanchu Nah, hingke tak kaisa questions. Norok je tabuk allegation rijak mani, norok no je blame rijak mani, je Santri Bazar YTF rok. Sini aroni je joint chairman Horendra Riang no kisa bibranto khayo ba durniti khayo boni mafia tongin sajak mani. Boni uporo je abo একটা বদনামশীল সামো অবনো কি নরক তামহনি লুকুরংনি থানি মেসেজ নাই যে বকি অমহাই বরক দে না বনি ক্যারেক্টার নি উপর কাইসা ইয়াক সেই সংসার জাক মানে অবনো তামহনি সানাই abo chung totally false allegation ni sanai ang chini lukurna ba ang sanchu je rochin je Santri Bazar Tripura motha tungnai ya BJP tungnai amra pa sanchu je nan median chutena je chini Sir Horen ni against allegation re mo je bini mafia tongo ma tong hiye samo tender bungsa rang chami mafia tei chami ma bo totally false allegation chini tender open tender kheo inke chini tender ke pano sao ge bin bungkuno rang chama kure chung jotra chin Tripura ma thara Santri Bazar Tripura tha pa siyo chini divisional phungtho chini district ni phungtho kuno bodin ke chama kure pa siyo inke chin newspaper na pa false allegation ni pa samoyo ambo je chini newspaper mai soya tonai ro parambro phungtho te chini agotlan je chini te phungtho BJP phungtho ang brama sanchu je bo false allegation chin Sir Horendran against inke te bung kuno rang samakre journal hoite tender hoite kuno rang samakre bin mafia bakre bin supporter tong thigno chini Tripura motha supporter sabopo kuno mafia ya inke tender pho tong tender phayo chin journal ar pho abole totally fake se 15% 16% commission khecha hoimo totally fake se bung aba totally open tenders kheu pan boy bung tender bawo ngam boyang chini je lukurno sanchu bo false allegation taka thedi bo newspaper na taka thedi tabuk to o Sondan Potrika o sajak mani যে আবনি বাগৈ সুস্থ তদন্ত বুবাক রানাছি নাইক্লাইনাই সুস্থ তদন্ত খাইদিন নখেনার বুবাক রানালে তামো মেসেজ রহনাই চিন বুবাক রানো কেহা মেসেজ के स्ट्रॉन्ग मेसेज के बसे बुं जे चिन बो न्यूज़पेपर नो चिन बुबाक रानी जेन साओ चिन बो आगतला जे न्यूज़पेपर चले तमो आबो पा चिन Tripura मतन अगेंस्ट चिन बो हाया हाया साओ बुंनि जेन एलिगेशन लगायो आमबो बुंफुनो सिकना बो टोटली फेक से फॉल्स एलिगेशन से सिकना आमबो यां चिन बुबाक रानो फकाबो रिक्वेस्ट खेओ जे बो बुनो strictly action la ning thote bus kang bodin ke chini against chim Tripura mothan against कर्मचारी against je ake false allegation ri ma brang ritho bis kang brang bodin ke allegation ri ning ke brang 100 bar ma chungtho je newspaper pungtho je media pungtho abono sustu todonto na yo bubagra abono kahama ke nai koltho miye